okuba nti babadde bakomawo abavuzi b'ebiduka abavuga obi abalemeddwa okwefuga ne bakola ennyiriri zisuuka mulomo enkubbe yatonye nga abavuzi tebasobola kulaba gye balaga ekyaviddeko okusimba emmotoka zaabwe. Ekiwandiiko era kiraze nti omwaka oguwedde akalipa kano k'ebiduka kalungi era tewali okunoonya kalulu ne bakuutira abantu okuwala okubiteekamu ebyobufuzi. Simon Sekidde ne William Buyo ne bakusakidde eggulu ino. Jamu bile jamu nanyi mentaka kirebaga mbanze nabireba social media omuntu ari kuja ati twahika mpigi ati zazira shayi 10 z'omwaza tutwararaho ati ne shayi 2 tine cyasimbwire teka maybe no wache exaggerating ngati kundebire byaba binji nuko kureba na polisi yahayo ecyo cyandiko dejerizo muntu abirasimbwire Kampala shayi 12 zo mukasheshe Masaka yashyizeho shayi nane cweka unahereruka kumutera baraho bacemerire batakatungire matsiko gona yampika shayi 11 zizo berindi mbwenu ebyo nukwe bitambwire konka things really do happen kanu je tinka kirebaga konka ntino bawakireba abo kwatokarebe kitakabireho kandi we should always expect ebintu nkebyo eshaha yona ahabo kuba ense turumuneje yane hinduka abe batine motoka nyingi hati zikakanya no buri nkaho shanga ngo mugera gwatabuka gwasharaho ruguto shanga mwine kubanza mwagarike nyuma kandi obonye matari kucimanya ngo mishe cyo cyabaho so mwenda no muzaho mwemerera mpaka interveningire aba traffic na nebindi so nimbaza no kushashana buri yomwe obasize kurara haciro ecyaba yateteka tekere tumishikirize mirimo yanyu nko kwebireri konka amazima garwe ibintu nebiba nco kureba kujangu nkakatare nankakasya tina kubana ndankasi uranga abantu mushanje bahwera accident nabasimbwire Kampala na warikwenda ngo ahice aharukuza ariyo hurire konko shango umuntu yagenda ati so amazima garungu aho hakiri okusira kugira ngo abantu habafe ningaki cyobo at least raro mu mahanda konka nabanza kushashana n'abakazi yawe binabana abo kuba washanga wine mutwa natwawe nkatubiri ukashitamana twomwe mukagujigero mwe njareka bitro mwe abana bakarro mwe abamwe bajire za pampa abandi bajire mbeno riyare narembere rukutamirana konka muherwa izoba eki shisire mirimo yabinji nkamba jangwa amaziga gente ngo mashimerwa gembwa abamo bakitufundemo abo kuba haruguto bagurizo butaka bwakuka bo mwako gugwana guhenda atinde kibari kubasa gugamba but all in all echo kibireho kandi tutine kitwantu basa kucikorera bitu kumwe muhereze mukargaho muritabari ceribere rutanguye cyana cyo mutsimene mukama program ya sisimka chere munegenda mission tubatwina kashonshorece ko mu gwanje girense nyumo naza kwa natikaho umbwire botari bwa hare bitu tubisa umbu ba presidential candidates bakiri mu beyongera kutambara okwetorori hanga campaigns zicira munzu gendo misho otirona nabo haruko abarukutwebembera aharengora cities hamwe na districts campaign zicire mune zigenda omisho no kubisa ngumwene kuma obsinje umbwiro obwa campaigns ebrane nebiri 15 turabe ntutera akaruru kaba bantu bitokorga hati okusebya ebiri 15 reka tujezeho twerinde tukumo obsinje tumanye ngo politics nayo nufeze neza kwija agenda so takashanga kandi ombya kutwira amagara gawe kandi at least takayikiriza ngemuviyo yakaruru ebe niyo yatwara amagara gawe nkiza kwantu sasa mnonga jeza horebe aba bantu abari mu kicweka cyawe Gideon Senyomo nindeba yakire field reka tumwakire atugambire hewe yaturetera na nintanda eyibatukomera Gideon. Good morning Jemima, good morning Charles amazina ko kwagamani gago Senyumo Gideon niliza nebero ashatu na chimu byo kwezi 12 omwaka 2025 ntubara eshaha nche nchonja tsimira mukamaranga na mnongi yitwa bimukatwina mani abantu binje okune bashasha bintu base kwikakireki
gasenyumo Gideon ninsima mukama abwe kireki abwachi tugambe shaheze ntuyirira hiyo kuzo mu mwaka Charles Ntarako n'umugambirizi wamba Archdiocese nyina tumwakire ayonje kutuganira ayonje kutumuriza ayonje kutugambera na munonga nkamba Archdiocese entebe kanse yo kwakira mu mwaka 2026 emirire Reverend Father Charles. Good morning kantu live TV West twakwakira resenyomo kandi mwebare kwimukakare mwebare no kutunywanisa itwa bitware ryambariro ntubasima bwemirimo y'umutukorera. Amen. Omwaka itwe na hati itwashatu na kimwe twatanukire na hata hindu kugambira ekitambo cha misa kiriyo njigendo meisho mukerezi ekerezi je itwemerire abantu bariyo nubashaba kandi n'abantu nibeja kushaba omyanye tari yemwe nemo nkambara kirayisizi buriramzo twina maramzo agarha abasaserdota guturkweta parishi amaramzo nkaga na munana kanda go ni kwamiza ngo burekerezia aho turi na ndijo myanya yona abantu nibeja ko bantu bahisa ruhanga ogumwabazyo abamwe batebekanise okushoma ashaha zitarukushana konka okugambira kimwe hanuya ahitware hanuya nihija kubaho misashaha ibiri zikiro omukerezia ya cathedral enkuru rero kushaboko nukwija kugumzamu ahikurije kuremurira konka twineho emyanya nkemwe tebekanisiba abo kurundana abantu benji aho nho turi kugambira omwanya go mu town yambarira eje itwiremu ogwa boma deru okushaba ko nibeja kutandika ngo muri shaha mwenda kwetebekanisa deru shaha mwendo umwo 10 bagira kinde kitambo cha misa ekijo cyo kwakira abantu icyo kitambo cha misa nikija kubatwara umwabazi yo mwabantu bingi barukwija bahise shaha emwe nihija kubaho okutungisa isakramento ya penitence isakramento ni rukuru akantu manyangwa abantu nibetaga kugarukana nabatahi babo no kugarukana na ruhanga ahubwo mwaka ngubagurumwe ibintu bingi rero ntako bari abasaserdoti bingi abarije ku bantu babakira okureba ngo batungisa isakramento eriyo omurishahi ibiri shatu ebyegeso nibija kugomzamu na no kuhimbisa rero sha mukaga gwekiro nihija kubaho nimpora bagana babyeta ebirirariro ija kuba hemirro emirro je bara fireworks abantu bengi bija kujireba kandi kabenka katungutungu ke barabe bakora eje mirro yahwa beije betebe kanse nija kuba muna no kusima ruhanga rero bashome kinde kitambo cha misa ekirije kubatwara kurunje munonga okwija hibaraze kuremurira omukasheshe shahi 11 omwe shahi 12 n'abantu bariyo bagaruka mu makagabo okutaha konke kindi kwenda kwamiza abantu buri parish yona hituriyo mu myanya nkaga na munana nehija kubaho kushaba nehija kubaho kusima nehija kubaho okwimbisa ahabo kuba ruhanga manya tukorire bingi senyoma nibingi munonge biturabiremu kandi kindi omwaka ogu no mwaka gw'ekyesimo nangwa ijo hasande hanuye mu cathedral archbishop akahendera umwaka ogwo officially konka abantu bagomzamu okumanyisibwa bagomzamu bari abaramaji nibashabo kugira masko mbwenu twabantu tutandiko gwo mwaka ruhanga twihire hare yatwerezamwe ibintu bingi nshaba mukama ngo atubangire. Amina. Omurativo sasa kutegita igishama zina nisenyumo Gideon to live akashozi Nyamitanga akarikwe twaramba akidaiza kwetwa ishabarisa Lambert is Grace Lambert binumusha umwanya ogunyemero na Reverend Father Charles Ntarako mugambirizi agwamba akidaiza rino nje kutugambira entebe kansemerire tankamba akidaiza na munonga yagamba parishes nkaga na munana parish nkaga na munana kangambere hi na TV West new parish ya Nyamita parish ya Uganda Matters parish erikwe Reverend Father Didas Kasapuri obahwerero n'abandi entebe kanza twagamba omukiro then akibanza nkitware na pashe zine entebe kasemerireta hati twabantu tebe nabanimba manyisa okubareje kujaguza okwakira umwaka konka hata akibanza nako kushabana kugumizamu myanya giyona kandi hanuya ahari Nyamitanga
ishabari salamba tibino mishana ishako bana ibembere kitambo cha misa cha shahina ezo mukasheshe mwena barikwenda kwatanisa nawe ne shahina naza kuba ariyo mitambo cha misa babasa kwija abarabi batabasize byempolisa nebye miringo mingi ninyesegana na TV West mwija kuba muri yakana musankai mwije ntubeta mukwatanise kwenda kore karuhango kusima kwitu ahabo mwaka musya ogw'2026 kandi omubutumwa bwe obwekiro kikuru na no mwaka ishabarisa tushabire mbintu bimwe byagambere yagira ngo tuze kutera obururu omukoko banza rero twantu butera tubutere turi abantu bo businge aboko bururu butererwa mu businge no bureteri hango businge kandi ntwesiga ngo ntija kubutera kurungi tugume turi abantu bo businge Jemima na Charlton manya muturire je na father na wabahurire n'abakubahereza umugishogu nimwe muje mwaganaho na father na mnonga kumonja kubiriza hii na mnongo muri wa TV West omukristo no munyaganda wena kandi umuhereza warhanga naye barukutwereze ntekatekejo twetekatekere kweshuka hacayi boma kabasa kwakira je umwaka okwiraho ekinabanishaba manishaba ngo atwereze eshara ngufu itwe ebase kutwambutse abukirikare atwanjire karumisho garhanga mbwenu tutakategariswe byakubasa kuba byo kwe bitusemtira mino dushikeje umwaka 2026 yabari Kwabare Jemima mwe bari abo mu studio mwena mbwenu nko kwatushaba reka tongere tushabe mu izina rya Patiri neri ya mwana neri ya mtumoro kwera amen mukamo murungi uwe baroku tuhise habuirobu umwaka gw'2025 gubiro mwaka gwo'5 mukama watwereza bingi ntukusima kandi ntukushaba ngo gumizemo kutwebembera na munongo muri yekiciro kirimo abantu barukutambura abantu barukuza kwisa ruhanga otubangire utuherezo mugisha gwawe na munonga numbiye mpurizana na TV yegitwerize bingi munonga ekatwikanisa nk'abantu ohereza abahereza bayo mugisha kandi na senyo muri aha n'abari mu studio n'abari kutureba mwena mukama baherezo mugisha babangire dateyitwe na mwana na mtumo rukwera amina amina ntongera kusima yo muri wa TV West nka TV West twehire yo kureba ngo twakwisa buri kimwe twargo mwiramizo twaza kuzumbyo kwerinda turebe bo fireworks nko bagamba ebiririro mu Ruganda bo nkambara na mnonga ntotwemerire nkambara city ni myanya kera terebe robero twaza kuza police twine umugambizo wa police abwe cyanga cha region na bana twa districts mukaga na cities ezirum na divisions umano murimba tine mu divisions ishatu konka zona zine ba DPCs twine kumanya ebiririro na fireworks baza kuterwa nkai bitu babehezida chikazinga umurembo Kampala tureda chikita ntokamanya mbara bamwe wajangu ni mutano tokamanya katiye no kwemkyari no kwana ushanga a TV West honka nasiganise nyumo Gideon aho murembo ramba kangaro mu studio obutaraga emyanya tari emunemwe districts ezindi hona twehire kureba ngo twakuretera ebi byona ebirafe akuba TV West hamwe hona TV West nehinda kangaro mu studio. Right, Gideon Senyomo we bari mnonga kutisia ho mushija wamani we bari mnonga habwe sharejo imwatishabira kakasheshe kandi twiciriza ngo mwaka ntuzagwikaho twino businje turire twine amagara amarunji program ya sisimka ekiri muneje no mishe dacekanasha tunibiri ezara bahari shahimwe katizomka umuro kace tuzakwantugaka n'impapura z'amakuru rero tugumze mu mission na program ya sisimka mtakarga TV West.
omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umunterane z'abari kurundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu canga cawe eshaha yona turi kuretera ebirukufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco murebi witu aine kumanya nituza kucumisya yekumi no mukumanya abo kubecera beho cyona TV West neja kuba nechikwisyaho TV West nehinda Nebimanywe mbeba tabajuka mbere tabajuka otaferwa tabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bw'omukazi yayamba oha era ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu ebikwasira hamaka nokuwakubasa kurwanisa okutuntuzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata muhanda ukarkiwani wajangwe ekisitetane kikaze ninga nekishisha no mukazi bambi ariho mukazi ari kunuka icyayi barakuriya takuzagaraka noma wimba se kwata okora ki kasho mukeka gw'abajenyana ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura mweze shani ki iwe entebe nashitamaho ko naro hano leta akaceka nakataho nabyamaho nakora mushango iwe shono sitama mukeka ugaruko sitame na ntebe ebe ne box kireka nonda kufota rwiriwe omuzano ogu nugubaga uruhobo rwa mukaga na sande shaisha tuzekiro kandi gwisha kugaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda neshicwe kazihangwe Nehinda program chirisi muka hauche n'abahereza bawe Jemmy Mayebare hamwe na cyo butunji charity empapara z'amakuru twazitangire yanyuka noza kuka mimi asikwete Jemmy Mayebare na mami it is okay New Vision amona rupapara bukede twantunjom studios mutweni ndeba new police squad to fight killer gangs. Yes, ntumanya ebihenda biragiro mu ihanga birumunu byeyongera bituntureba hine squad ya police ibatireho kugira mbu ababo kende biragiro ebase kudiringa nabo babukoretera akanwa ja thugs linked to murder of police officer businessman page ya kana babukoretera ombujire antureba president Museveni ari kwiguraho ikorero nanagandi minji konka omuruwero eberi ikorero nindeba neri yo gukora shukari and of course aga namakuru marunji munonga nagabangereka entunguka babukoretera ya enda bukozera makuru omwaka deba abantu abakozera makuru omwaka ubwo gutura umuntu za kuhendera nindeba mupopo nindeba mu DPP Francis Abodo nindeba mu Miss Uganda n'abandi benji yes na nogo mihinda abira citizen wa Uganda wakurire Uganda bitatunjire obwebembezi bwa meya ukwaheri ihanga mbibi babukuretera n'abandi binjo takafera activists arrested over computer misuse page yakana nizoberi yanyomozo turebera makuru gogo mucara bakweta Sara Birete obakomire ngugu bamureta ahabwaci bamukomire Amakuru menji New Vision celebrates 1995 Constitution. Yes, Nivumansachi Bishamomur Papara New Vision 7 pledges roads, power, health upgrades in Nakaseke and Nakasongora Bibi Babukuretera Ombujire. Motorists stuck in Masaka road traffic
for over 12 hours nebitwantugambaho ejo jam eteganise entambura hamwe na nemirimo y'abantu babikoretera ombwijire birura kashatu atakafera kutunga katoto magazine kawaka nababikoretera baramuno bagamba resolutions for 2026 omwana wastame nawe no ebyayecherire kora omwaka ogwo gutukuza kuzamuna no kwakwasa kumiyamba hamwe n'ebintu bikwatire na beauty pageants yokumzire kikabe kiri kirungi watunga urupapuro rwa New Vision akaka magazine wakahereza omwirere wawe turi 2026 Ntumantu za kwantutera karuru so nibinje baramuno bareta Citizens Manifesto iwaru kwenda kwesimba okabire wamanyire Yesu noinda kore kineki konka abantu bo mucanga cyawe bo bakabintu benda obakoreki etugumantu bireta muno takafera amakuru gakuruga guru bale palisa serere nanagandi district na nebindi byanga binji deba batezi bawo bakaruru bono bendo bakoreki mwalimu ahantu nturebe kwatene na nebyo bwegese amashomero abashomesa abeji nabaja 2025 the year of tough government bans in schools deba na performance okwebireri omumashomero debo bundi reforms ezibatireho omumashomero kugiye mukuru w'ishomero babene umanyayi bakwasa kutandikira cyahika ayishomero lyawe na management y'ishomero omwaka ogutwaza kutandika how Uganda's education fared in 2025 nibyo bituru muntu gambaho bibire bita performance wise twaza kureba discipline na nebinde bugwereze bikucira kubaho omumashomero gitu. Plan your success in the new year 2025 ntumanya ho mukokubanza results niziza kuba nizishohora some of the candidates so yunkishe mukabe wa planingire results kuzirashe ziti noyenda kwinduraho ki mbibi babikoretera 5 things to keep an eye on in 2026 babikoretera kuchira munonga bikwatine na nahiri yihanga bitu ebiruko affectinga nitwe nkihanga ya Uganda. Sports cranes kick off Uganda's Sport and Tourism Showcase babireta kuchira munonga the return of Uganda cranes to the AFCON a milestone nonje munonga. KCCA Netball Club clinch first ever league title amakuru marunji. Hoima Stadium signals new sporting dawn for Bunyoro region. Amakuru numenzi bantu matinkaga shoma kagamarayo but not good at all. Uganda Cranes bow out of AFCON as Nigeria and Tunisia march on. Abasigazi bitu bambe twabasize kuperforminga je obwe bakutunga loss ya 3-1 loss tonight to the Nigeria Giants. Goalkeeper with Onyango babanze yatunga injury ogwe yarugama. Goalkeeper amudachikanje zibire zatandika twatamondisho ofutire mba muhereza red card ogwe yarugama so tubetine goalkeeper twayiya twagira umumbaza 9 kuzomugora so tkorise goalkeepers bashatu nyomwe bazyo konka muherwa izoba nitutambikire mukagoro kitu kamwe tutahiraho konka bambe empaka tuzirdiremu abo kuba Nigeria twihiremo. Yeah, but in tumanya Nigeria ina mani minji, in experience nyinji, so now nito mazima actually abinji tube surprised kuja tubasira kuteba yoka agora ko kamwe batabasigaza bitu bebare kuzana tutakika ananomwe oshanga resources zitu zitayingana na team zezitukubantuzana zine support nyinji oshanga kandi resources zitu obundi zitabasa kwingana nabo ashinje kumibiro bantumwe noza kubona retunjira mu maduka gona agetorire ihanga then umukuru w'ihanga naza kuba ine address yo mwaka shahibiri radio stations amwana TVs nyinji muna takafera kureba mukuru w'ihanga message yeye tukuhendera umwaka
twakira ogundi neha asha ibiri noza kuba no sha ibiri zecho noza kuba no byetungira katebe bijo mu rupapura ora bukede n'ururimi Uruganda kandi urupapuro runo rwashiringiye 20 bitu ongikirize ntandike n'amakuru agaruka umunsi ezaheru this time round nyandambe no natandikira Ukraine erumbya makaga Putin esindise drone 10 okugakuba njano zimanyeze ntare ziturokwe kandi nitonize twataho nabwo echo harihesho ngabwo institune kwantu zimanya uzargana izahika. We also think otherwise. So imbera nuko yemerire tyo bo bari mbahendero umwaka omunjero eyo kurumbagana nahabwe echo mbakwereka ngo Ukraine yarumbya makaga Putin nesindika drone 10 okugakuba berya business 50 zifuna kiraru mu 2026 nazo bazigaranjura mumu ziya page ya mushanju eya 8 na 13 you can imagine nizibane zingana cyo bwinji they are there kuya business idea teka kwijagaga mutwe konkaba kuguba ryo mu rupapuro okubasa kongera kwigura meisho okurebe cyo wakubasa kora umwaka 2026 ukabingo bworo ukargo mu maganya go mukasheshe no mwabazyo ukargo mu ngambegere kwa nesi ba TikTok ngo government tuyambe Chagulanyi yeyamye obutaworera gwanga ogwe nomwe omba presidential candidates abarino batamburi hangariyo no kubasa kurondo bushagici obwe arkwebembera ekibina echa National Unity Platform. President Museveni agumiza abena kaseke kutaka ebintu byitaka nombamanya kwasira hansi na higuru bweno mukuru wihanga yahiko mucweka kagire kiyakigamba horo yaretunga matsiko aganye nchakare bwena abana kaseke bo agwa matsiko bagarebereho kandi bagehurira na gabo okurwo mukanwa ko mukuru president wihanga na wariyo narondo bushagici okubasagaruka ahanture ndejo habu okurwo mu kibina echa NRM. Abana tambulirwako ebyobufuzi mu 2026. Yes. Baryaha turi kunsitano yebyobufuzi nabyo nindabagito mu ndomu basa kureba nibahaba abene batambulirwaho ombikwatena na ebyo butegeki ahagwo mwaka ogutwaza kwegaranjuramo ruhangari mwezi witu ogwe 2026. Holiday package abana bitu ba P2 hamwe na P3 eriyo mu ndomu mbweno mwana kwara rijato mu kiro kikuru mbweno garuko mwijutse ngo kushoma kuriyo papura ndurwaha ninyenda ngo omwana atakayesiza akashemba nacho so ninyenda ngo zaza kubasha hankini 5 abe yabirabiremu then tuzomo umkwendero mwaka then nanchakare tubone kitwatandikira kabaka arambude ekumiro lyebisoro mu bunyoro wow ngugwaha bambi agiro mukorambura kandi ebyo nebyo buhangwa ebyo buwangwa nenono nimureba aryaha Murchison Falls okwenwaho ahabasize okutambura na no kurambura onyikirize mbase kwirukanzya nkutware omkwatena nebyo mizana habo paproru ndani bagira nti pole owas pole ouma star wa Afcon ya rukumorwenda nsanvu munana afudde mu ntisa kimala mu amanyo jabiraba omusajja ono yali star wa Africa Cup of Nations umwaka gwa 1978 bambi yafiridde ku myaka 10 naye yafiridde mu ntisa webiri wano. Still on Africa Cup of Nations, Cameroon ne Ivory Coast zirwanira ntiko ebyo nabyo nimbere baha kandi nyanango rebe na na namahanga aga Africa agasigira mu mpakezi eza Africa Cup of Nations omwaka 2025 gutuzeba nabyamizanyo baba koreka there are so many abafire omwaka gw'2025 abebyemizano ababira bamanaha mazima chewunyisa naye nga kitufu tebo ya Afcon erumu basa kureba omugrupe ha no haye bembire denezirigiremu niziha mwene za sigara nazo niziha
kandi bine points zingahi manya goals manya mwe nimpukamberekera abanywano banje baramu Edwin amageza ganje aho niho gakoma beitu urupapuro ru no rwashiringi rukomezonka mwana wanje owo mu Kisenyi narweta uruti omukijungu arweta rwasa ndena mujunga arweta 1000 rutunje reja kwa notunga amakuru agara kutambuze kurwo mwako bukuzo mugondi program ya sisimu kahaye chiri munegenda umishe ibintu bitwabasa kurozaho abice abinje hebija omoro mu mpapura za makuru ni vision hamwe na rupapuro rwabukede zashire aha streets zitu jazaho ronde 10 fune new vision etari 10 ofune orupapura orwabukede obaze kweshomera binjiye na nebyo tabasa kugambiraho program chiri munegenda umisho katizomuka humuro kache ntuza kwa ntugaruka twatujira mu gisha PRO Warriors Police Region umwami Kasasira naza kuba natugambira ukutora yerinde na nebitushemerire kora obo tukutaha omwaka musya ntakargaho turi mu ntugaruka za bone marrow umushokoro virus kubukutaho magara bwabure cyaburwaniza bushitama for example akakako kakakoleta ulcers waure mu H pylori H pylori atiya no shomoni common language nchebiza bashanga nyine H pylori yanjye positive ndiyambaza ga ulcers now okuchondozo ku ruhati nikoleka ngo H pylori akakakoko aka H pylori akakozo mu kishasha kakuletera birondo karwara ulcers kinaka kwatika hango munonga na cancer echasha but what happens no karije karugo mu mere kazo mu kishasha kalete bironda amagara kasabwa ngajagati akatwansa kihamba ningo mirombazi gukita kaga chonka ko kuboine immunity ninga abasirikare bawe bari abo mushuririro hatiya nikija kashitamo shanga arasasti zirasta tezicira kukakumara bemyaka 5 nge katakizire kaleta kansa y'ishana so ikinani ngezeho kushoborora no kugira ngo HIV ne basa kutuma warwara kansa ahabo kugira ngo neyiyaho amani agakurwana soborwire omagara gawe gatuma ubukoko bwo buturane bumanyo ngo bukuleta kansa bwafuna akasiri tibukwenda kurugama kwa kintu cyo kuburwanza bishanga hahinjire yes eshonga ya kabiri science nereka ngo ubwiro bwingi cyaritena no kutujyanywe niwe eshayona amagara gaturane gakora ubutafari bwa kansa by the way hatushaka nyo mwazo hino butafari ubukozi bwo magara gawe bwa kansa konka abo kugira ngo butafari bwa kansa tibukushana no butafari ubundi bwo mubiri immunity yawe body immunity nebu clearing bureba ngabahekera ebwihamo so in other words nchimanyongu immunity yitu neyita ubutafari bwa kansa bwinje bukorwa every day so tizwaja ngine akakoka kakutahira kabone kaleta kansa kuleka amagaraga ubonyine nigazaro ubutafari bwa kansa all the time konka immunity yitu nebu recognize yokotashana nabandi yabwihamo so tujatoshanga ngo abantu bakabina kako kasirimu immunity yabe ya hansi ninga etakubasa kora umuntu migushimika nekora then obo butafari nikazamo echo kareba kijyita cyebura ati kanse gireta kazaho kajaja makanse kura kaza eja ekora
so akoniko kakwata kali yakwatwa akakoka sirimu na no kuhendera oine kansa kali akakwate kali munonga immunity ninga abasirikale bawe abakukiriyaringa obubiro batahirira ninga abakukiriyaringa ningo kwihamo magara ubutafari bwa kansa ubwazarwa haza bukareba akabakica umuranga gutura buryo kugira ngo meraki ARVs noreba na nebe binagambo bibiri byo kugira ngo immunity nebe rya hansi utahirwa kuko busitamo magara bukuretera kansa ninga immunity rya hansi ubutafari bwa buzara kansa cells zibura icyazihamu zikora kansa kandi aba ARVs barigendera umuringo gumwe go kwerinda kansa ningo kucendeza akatezo waba already oine HIV kucendeza akatezo ka kansa no kumira mbazi kwa ARVs kunje abokuba embazeho hati eitukozesa wano gumira ni kwataka koko gukihumushagama gukahunzya ukashireka katakubasa no kwimuka wano gumira cyama sangwa abasirikare bawone bazara busya kasi munota kine bona bina abasirikare bakwina nanye ne kiri ibiri ni nizo zirota nangwa no kuzuza so kwatamba kurwara kansa bwa nyute hansi yuno wajota wasuma no ndisho iwe no botari mukatezea kuko ne ibintu cyane kansa ucendeza risk almost uzangachi uzanko muntu tine ARVs kisuze kuzirebaho kandi nicyo ngujija please napfa kumbazi irwara utatera baya za kujishanga ine complications because ARVs nazo ni chemicals neme bazi tujita mwita kuyi twegiteho aha programu yareba hindicire ayituruko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe Kuna beninde bantu kandi tegatika ngo uza kushwera na baza kwana kumikuru ayike mwani expectations zeza nini mukana abana ekeye kuja ngushu kumshisha utina kawe ntabantu tayisa abantu abarabira bintu nyamwinji konka bakatunga icyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayuruka. Very good for. Yaga kuri abirumbi barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kuru nugira ngo turagire mu kanisa buriya school fees bura ukabano igomba kushoma kintu profession cye wabeno ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabashobora bashomeza bitwa bari ngufu na za stocking ndingwa za kaji abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemo kandi nubababina no buhabuzi obwa kubasa kuyamba kushiriza biroto byawe ranga kandi tumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagamba reba hindijire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga
Agenda programu ne yasisimuka yezo china bahereza bawe tukiri mu tugenda omisho ntitumanya irizo nebiro ashatu na kimwe turi mu twetebe kanisa kwakira umwaka iyo munsi ya 12 kama yatujirire imbabazi bituturebere address ya spokesperson wa Uganda police force umwami ACP Chitumarisoke ari kugamba hari ebyo ebi police byerekerire gukora kugira ngo yarinda abantu hamwe na nebintu tukutaha omwaka agambere ha of course omwaka abamuntu tugenda tuza tukushabera abandi ntubantu tugenda kudigida and of course agavana nacho tucha fireworks bitazingwa ba counter terrorism police hamwe n'abandi abebyo kwerinda nabo barabe no supervising kureba ngo za fireworks izabaho kandi kuja bundi tizagira ko kuza koramuka era ubundi zikateganisa okushemerera kw'abantu bahire edacika 5 then turebera ari kuwoninga itwabo kwenda kose bira mutikiri kwikirizibwa ejo tushange rwibare hari hankombe hanjebe kwara tubone akaba bahereza address tukabaza kubarondaje ya bitagize ngweco tubakukikiriza nka Uganda police konkazo fireworks nayo baza konwasereza edachikitano and of course yagamana n'ibindi bitukwemanye yitwe kabantu tubentorebe bishano bitujira mu Christmas gwamaje bagacwire oshanga enjo yo birorece waza ko shanga no basani umwe kakwekoreba mebirumo so of course kuturabent planning kugenda kushaba kugenda kudigida hona hitora amarro mwaka at least turebe ke ngu safety measures twazitekaho maka Gideon Senyomo nindeba ko twagambire yashire hihi nanari kugambira region police umwami Kasasara Samson yamushire ho ntwenda tirebe byari munatugambira akasheshe Gideon twakwacira Wamnonga Jemiman koko agamba Samson Kasasira umugambizi wa polisi aba Riz region. Namnongi umwe wa TV West atakwetegeriza Riz region ntubara districts mushanju. Namnonga side ya Ranger Rizoba harimo Mbara Isinjiro Ntungamo Kazo Kiruhura nezina divisions ibiri namnonga tantureba Mbara City tune divisions ibiri ziri enkuru tune south na north nuwe omugambizi utu no mwanyogo that means kwa kuba nabanagambera emyanya ejo yona districts mushanju na divisions ishatu ntakusibize nyina fande Samson Kasanzwe ko kuagamba namazana Senyomo Gideon to live aha Rizi achitebe chikuru cha Rizi region tukuriya urugora CPS to live achitebe chikuru cha Rizi region ndatumwakira nje tuganira na munongo tukwetegura kwakira umwaka security okwakira umwaka amagara n'ibindi byona nibikoratana otakagira umwaka 2026 iwe oyetegwirota afande good morning orirota to live at TV West ndereje na yakantu ari mshakora mchabona bakoreba TV West so turiyaha Rizi region headquarters turiyonteteka kutaho umwaka musya wa 2026 and of course muri ebyo tukubantu rebeja mu na mnonga n'enshonga zo kushemerwa hamwe n'enshonga z'entambura muhanda nkamnonga na mnonga enshonga yo kushemerwa ninga enshonga zo kushaba naza kubaho kutera ebyojo ninga fireworks and of course hariho guidelines student kurateja kanze tuza kongera kwamza na no murundogo omuri ababarabe nibakwatanisa ninga nibatere ebyorebi abarabe nibabiscotinga nabo bakubukuma hamwe na neshaha ezra kozese okubitera kandi ebyo byone biragumeho ebyo nibijagaruka polisi for safe custody kandi no kubasa kubidisposing of konka abubona ababiri bari cleared okutera ebyorebi aba areas zabo zabere inspected kandi na guidelines zabahereje ninge byo kugenderaho na mnonga nshonga ize kwerinda so that abantu bona barabe bari umyanya igi baragayo barije kandi babasha kutaha umwaka musyaje batatunje nshonga yona nshonga zo kutera ebyorebi
shayo kutandikiraho kuba baratandikira kuterera ebyojo biine kutwara edakiika 5 so orabe nazirenzya ninga orabe yayikwata kubi mu nsonga zo kuhandoringa ebyojo ebi naza kwemerezebwa kandi ubwo we noraremwe kuraterera ebyokugenderaho ebirabe bimuheziwe na munonga byokwerinda by'abantu naza kwemerezebwa so okwerinda ebyo bizibu byona n'obutatahataho no kureba ngu twakoragana hamwe okureba ngu enshonga ezi twazikwatanisa hamwe kandi twarinda amagara g'abantu konka ekikuru munonga no kureba na bizinesi z'abantu zagenda omu maisho zitaine ozitahatahiremu. Afande twagambana munonga abawirize kutera ebirorero kibingi bakumanya nka fireworks ibyo ntugambaho byona nibikwaho ekireki okutandika na shaha zinga 5 dakika 5 na mwenda niyo ntebe kanse bityo ntugambaho no kurinda amagara gawe no kurunda ebintu byawe no kurinda okutaho jyo mu mwaka 2026 watwagamba ari abakuza kutera umuntu wa burijo araba umukirecho we aine kutwazata ekyo kubanza anshonga z'omuntu wa burijo ekyo kubanza ebyokwerinda byo bikutandikirwaho n'ekintu kikuru munonga ekyo kubanza emigenderere yawe ni kureba ngo wayigendesereza ukwara bintu utambara ekireki na munonga eshahi zirabe ziririreyo ekyo kubanza harimu abantu abariyo niberondeze byabo abakubasa kutahiriramu kandi ekindi naniwe orabogomera omuka okureba ngu wareba security ninga ebyokwerinda abyekicweka ebyorimu birije nikyo kurebera nitushaba munonga abantu nawanoshohora reba ngu aho kuruga hariho obuteekwa konka naneyo okuza munonga kikuru konka kandi n'omuhanda gw'okutambura so advising munonga abantu na munonga abarabe nibatambuza ebigyere kureba ngu batamburira at least omu groups okwerinda kugwa obundi omu bazigo abakubasa kubakiza amaani n'obundi kubura kumanya obundi aho watora kurigirira ekyakubasa kuhikaho ahabwokuba abantu baingi baine ebigendererwa byabo n'emikorere yabo okuba kutwazamu so ebintu byingi nibibasa kubaho omu kiro eki twatwegendesereize but of course nka security turiyo mu kweteekateeka kandi nituza kumakinga sure ngu patrols niziza kuba nizigenda omu maisho both ez'emotoka hamwe n'ezabigyere kandi aho naho turarebe ngu nitwetagamu support ya sister agencies nitwija kubasa kugishaba n'obundi twagishabire okureba ngu twareinforcinga na munonga mu nshonga za patrols because twosire nitukora hamwe mu nshonga z'ebyokwerinda na munonga twantutaho mu mwaka n'omumbiro bikuru mbwenu omubugufu omuntu yareba aba UPDF akareba abajwire abatajwire atakebuuza ekikuru kasita banokora ekikire tari nshonga bwekyo nibanotinda konka ekikuru munonga naho kuba noruga naho okuza kandi nawe ubona bariyo nibatambura na munonga abakuze omu kushaba abakuze omu kushemererwa tureke kutwara ebintu ebitakwetaaga tureke kugenda n'abaana bato kandi nabo twagenzere nabo turebe ngu hariho abakubasa kubarondora n'okubareeba n'okumanya emigenderere yabo because nituza kutandika kutunga enshonga kandi twatahire omu mwaka kandi ozikuhurira ngu omwana abuze abamwe habura abaana bato habura n'abakuru kurigirira ebigenderere ebirabe biro so it is very important okureba ngu yes tuyo nituza kuza omu kushaba nituza omu kushemererwa konka nikikuru munonga n'okumanya ngu n'amaka gaitu turabe tugere hamwe n'okuturabe nitutambura n'ekintu kikuru munonga twine kukiplaninga so and of course nikyo kurebera ntu encouraginga munonga enshonga za neighborhood watch ninga abantu kwehwera ninga kwetera erisho omu byanga ebitukutuuramu omu ngeri y'okukoragana kureba ngu nanantariho
Gideon asa kumanya ngo akasasira harije ninga harije Umwatiri wasa tugitegesha amazina nsenye mu Gideon nyafande Samson Kasasa mugamzi wa polisi abachanga cha Riz region tatugamba Riz region nta districts omushanju na divisions ibiri namwe nanga divisions ibiri bari ngamba city ayitwemerera umwanyugo afande asha mukaga hari abantu bashemererwa hata twareba beberoro inabakosya ebidomora ebipira eki then chaika abapiki kango sabapiki na nyumwana wanje kuna turoko rugaza ine motoka ne baruka abo plan ibyo mbikirize accreditation bagitungire mbere taro accreditation aho kubasa kujiha akuya of course byo twantugambaho mutwarize yitu na okutwine kuba handling situations ntumanga kushemerera nekintu kikubaho kandi necyo buntu kandi kwenda kwiho mumbere because ashonga ikitwagambera ashonga zo kutambara amahanda irabara batambara bazombi yabo batambara kurega hakoyongera yo bindi abandi batamze byamaguzi so iwe kora bino zando muhanda no wasakutumesha ikindi no kushisha muhanda ababa kwihayo za stade bakakura muhanda abakokiza mu pira cyenda amateka kandi wakwatwa no vunama so tureke kwenda amateka kandi turinde kutungebiza because yo na wabukora nuija kumanya kandi nuija kukwata Jemima Charlton nimanya afanda bahurire nabahurira kamba hereze chance jini mu mje bigambo bishatu mwaganaho nawe tungo mu gishogo Okay, Gideon Senyomo we bari munonga pisi aho mugambirizi wa polisi yo mu cha Rizi region omwami Samson ntumsima munonga imibiri yabona kwa namwe kugambo kweterekanisize ndukwatirine ngana celebrating new years no kwatira omwaka omusya batinimani binchata barumuntu baruga umbyaro traffic yanguto nana entambara y'abantu bakurugombyara ko umwaka kubasanga mu town boka polisi barumuntu bakora ho ariyecho bino ntekateka cyo kugira ngo baregerating ebe byirukana nemvuga y'abantu baba bakuza kwakira umwaka musi ashonga ibyo kutambura and of course ntuma yangu hariho flow of traffic nyingi ashonga ibyo kutambura muhanda nonga highways konkanka police ya traffic eliyo ni monitoring situations kandi ahakwitagiswa ikirungi road network omucyanga cyitu ari muhanda eri connectinga so hayitaga diversions niziza kubaho konka omucyanga cyitu cyambare cyitu ninga region flow ya traffic ekirije so konka kwitagisha diversions niziza kubaho and of course also kumentaringa entambara ya motoka na munongeze zikutambuza abantu okwerinda omwijuriro na speed mbiro kutaho mwaka so cyo tuza kumonitaringa and of course different checkpoints zetu nkakum abatambwira amahanda batambura amahanda gwa ntunga mukabare bampara tuneho checkpoints wakwato ibanda tuneho checkpoints wakwato kuza Kampala mbarira Masaka tuneho checkpoints so turi tumonitaringa situation ngutozona konke kikuru munonga ankabiyo kwerinda tukubasa gukora twenka iwe nko muntu orukoza umuhanda no ne kugira ubuvunanizwa kuvuga yoba kuvuga twena twino ubuvunanizwa kureba ngo twayerinda turi mu amahanda kandi kurinda abo abandi bakwesa gambo kawo burushato bwamhero butsukise bemurebe ubwambo bwanje bwamuheru cyo kubanza no kwendeza abanyaganda bona kandi munonga abo abakorga omucyange cyiti cya Rizi ko kandi bishoke bindi ko binizo mwaka
musyo kwija kandi no kubashaba twetware abo kuba okutaha mu mwaka ni kikuru konka kandi gumamu nacho n'ikindi ebigambo Jemima cyatu wabuhora okutaha mu mwaka ni kikuru konko gugumamu haro question mark iwe oyetugwirota erizoba nebirashatu na kimwe byo kwezi 12 mwaka 2025 tubarisha hanje ekiro cyerizoba shahitana ndakikatana na mwenda embera neza kuhinduka okutaho mwaka kuja bigambo bya fande nkibasika konko gugumamu wachikorota abakire kangaro mu studio tugumize na program asimuka nasiganse nyumo Gideon naho murembo rambara epishirariye bikuru werindira TV West Honka wabare mnonga Gideon senyomo webare kutisyaho umwami ori kugambira echanga echa region chaka police force yes umwami Kasasira Samson webare jo address yiwa tugambira no kutushame kubantu werinda obwo tukwerekera okwakira umwaka omusya 2026 kampani wabo ya TV hinecho wayegamu kandi reka tukoratere amateka nebiragiro ebatireho kugira tubase kutaha umwaka turi abahurire ndaceka ni 10 reka tuzomuka humuro kace ntuza kuba ntugaruka tukongera gamba nshonga ni yemwe mutakarga TV West oine chiroto chokwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurugomba hangu twegiteho aha program y'ebyogombechi ayituru kuba ntutayira ba engineers bari kutuganirira buri shumwe ocho ine kumanya hakwombeka innovations buri zobe nsineyitorora nsinerime bisya byingi so tugumantureta design z'eshemeri tungo bahabuzi kurugomba hangu rero manye bahama byo kuhangaza byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho ine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gombechi ne babe ruhabo rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bugaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwa otaza muka yawe okitirwa ngo busasine naku okalimbagirwa omwanya go kushemererwa okashekoka kunkomuka omuzano muko wanje kurga omba ankore actors nugutu yawe cyubaro otaferwa omuzanogu urwa kashatu n'urwa kana shahe mwezo mwebazyo kandi nugwija garuka mu rwa kashatu n'urwa kana shaha mwenda n'eshicweka zo mwebazyo kamasasire kandi ninka chikora gake kukicyambaho program ne asisimka hauchina bahereza bawe Jemima ayibare hamwe na Charity ico butonji wabari wachiri nitwe kuri ko twatanuka kandi okusya ejeshaha inyumaho abantu gambaho na PRO wa region umwami Kasasira Samson ari kutugambira polisi okweyetebeka kujangu ekume abantu hamwe na nebintu byabo obwe tukwerekera kwakira umwaka musya abamwe tuzakwa turi mu maramizo tukushaba abandi numuzakwa muri yo ko mukushemerera kwanyu bitare byagambaho
ubarugamba imwabo kuvugisa kaheho umwaka gwa kareba picture umunoje simbura tokwera kumangwaro hamba rochi yaje tichako kiri kirunji kandi amagara gawe ubundi gagendera umwaka go gutwenda gutera amabega yagamba tete chikwatire na fireworks kandi okubashema kono was controllinga kuchira munonga hezo za hotels hamwe na mabara na za anyone na za churches ezitunjirejo permission yo kutera ninjira already mubire mwa discuss injirena na polisi okubera agende so kikabe kiri kirunji ekigambo cy'umugambere mwabanjo ekimwagenda ona nebindi bingi biti yajangu yo polisi tekakora yonka neza korogwayo bitana nabantu bavurijo nito charity twine kwerinda twabantu genda obora umunoza ko kushaba obora umunoza kucakara oyine kwerinda kaniwo babuka polisi tekakumara buruhori tekaberuho bati mwakweri twakoregana na polisi ntubasa kutahaje omwaka musya wacigamba lerito abebyereye no kutujera twefura zifite turpati ya traffic ozo mu ruguto otame headphones zawo otame earphones zori no mazina uri ya WhatsApp and you think traffic is on for those who have vehicles niwe oriyomo hari yabine kuba mbetantara kandi munonga nangwa no kucira yabko wabyero rya risk mpango munonga ahabo kuwe motoka we nabasa kutomera ofe wataratuze agumeho nabwo cyo twine kuba mindful omukutambura kwitu tambura on the extreme arona ndo twa walkways imaboko bari omutawuni banho watamburoko mbwenu emotoka oba boda oba picho bachi yaza kushangayo bene bere accident ngora abantu bakigamba ngo gyabere accident konka okwerinda nokukira okutambirwa nahabwecho be so mindful ahanshonga yo kutambura hankuto na ebivuga byambe kuraba nyabwanje okabenora abasaideriya aho kurebi ebyiruka biru kwizira no abwanje okabenora otamburoko okukira kugira ngo otamburira aha traffic yo kugira ngo ebitamburana bitoroku hati nyo kabantu ho watambura bwagwambe kuretwe nyuma tukabenche ba better watambura the other side then ebikwijo beno bireba in case of anything ni basa kunga obase kushanga ngo ico cyakutambira biti ni ntwara mu gishogu okwebaza police yitu yihangariona umuntu mu gukora Riare police bamutwara police bamleta police bayita police manya police yabitaha everywhere you go no murumo gwa police okwishikiriza okutaho mu cases nyingi muri yahanguto muri yo makagitu muri yahamakanisa muri yahaza company muri everywhere you go it is police ni manya ngo muri yo vahol muri by cases but at the same time you show interest at the same time you're there for us so I really salute you nkaba polisi bitu ba Uganda aho umukozi renshobi mukamazi basasire kandi aho tabaze kutambuza cyo muri mugwa wo gwarahirire ukaje tinyoni za kuma abantu nebintu byabo ukashanga babitamu oburubwenguzi ukashanga babitamu okutafayo ukashanga babitamu kikom office ukatwasamwe kote ne jacket okeyongerayo ukashanga wabitamu okwitere mishangwa erisho riare ninkushabangu orokoke omwaka 2026 obe ori omuntu omusya oyogere arikwehayo kubasa kureberera ihanga ryawe bitu ahadachi kabiri nemwe ezani ngomushayiti ya kabiri ntichongera okubasa kwereka ngo turyo mwaka ogwe 2025 turyo ntuguhendera rebero ashatu na kimwe bir so sensitive like you cannot imagine no hostane rukundira kuzanda kimwe abashuma hatu bariyo nibeshunga tabakurota bariyo mbabaresha tabakurota zahikaza shayi 11 gwo mwabazyo bakatanduko mweshungo gwabo gubetekatekire kandi kinko ndakumanyisa no kugira ngo abantu ababino bwenje abantu ababino buryo abantu ababine byo kurwanisa abantu ababine mitekatekere kurenge cyo rumuno otekateka so ngabe nishabangu oyongere mwamani obe so vigilant no mwendo gworaze kujwara urebe naba nintamburanye kirondo gutangara munonga kugira ngo umushuma nandebero mu distance so naija kumanya ngo nija atandike kare kunyetebekanisiza ninga naza kwekanga shange nanye namurengere mu so vigilant na no bunto buce mbahangusye ubundi hakadiro wahonoka abantu abo kutakwibakanga mbere jemima
no kugira ngo tubakenzere bani benda no bani benda bawakira no kutwita those guys there so when thing mechi bakora ninja no moyo wabo bazirwe nawe no muyiya ahakwatira nesho you know right yes nko kuwagamba abinji tuza kwa tutari mu makagitu waza kushaba umushu abashuma turebeke ngo atiristo mu maka twageza utona tutakagenda abantu muhagira basigaraho iyo tubase kuma makagitu na nuko hiturabe turiyo mahara barabe nibija omumaramizo na mbeshaye biturabe turumu batizire no kushaba barya bashum iwojuro to humizo turahangana kweshenjeza kasemu babe bakatwira ningobe no rugayo tosire kushamnonge tawuni kuzuku kashahitano netchwekaho oreba abantu mu town umuntu nabasa no kujota oteshaho tukastana mara kushahare na mara kushabare kantambure ingendo wanje aho kutura hari yo mwirema nabo bakutegerize so bantu mwe tugezeho police neza kora ogwayo gwe kubasa bitu nico nk'abantu tube conscious ojo twonkasha hayinaza kugenda no basa kujota otukasta abantu bijiro mu town otinyo nimbasa kutambura oremwe kutameche 12 ni 13 ninge 10 ninge 15 cha boda ninge chebe cha special one ocho basi kandi hatoshange wakekereza kunka kandi bakuseho akabi and of course to in a celebration zemene ngetari kushana itabaramentu celebrating ngo munjeri endijo reka tugezeho tunywe twebarije umukunywa kwitu tugezeho kugira tutakashemera munonga kandi ukashanga umwe ewanya warengesereza no mwako kabara guhikaho ningo kaguhikaho rire ninga bakakutomera maybe wanywa tuwabasa kwebarira wineciruka wavuga wakora accident ebintu nkebi reka listing ka PRO region no kuyagamba yagira ngo chikabe kiri curunji tutaho umwaka musi kandi utakaguma muri yo gabwe bizibe bitakubasa kwese gutahamo na no kuguma kutahamo kafera ho gutahamo nyanya ndagutahamo mpurire kandi ukaguma ngaguguma mpaka ibicupa biriye bahanga ukabizere najunwa cecero ni berebera hariya Nikuba ni berebera hariya Uriya mwe tumwendezo mwaka musya murunjine tumwendezo guhikaho kunkuba ndi aha mpurana yesima bo kwa nimbanyi no mugisha ubwo kubasa kwisyara batahi banje obutumwa obo kubendeza omwaka musya murunji nitandikana murano wunyinaha Jemima Ayebare nikwendezo mwaka musya murunji mwana wanje Bridget nikwendezo mwaka musya murunji and of course Prevence akampura nikwendezo mwaka 2026 murunji David Sali owakabi Twine Evans Amon na Twitter ya nikwendeza umwaka msya murunji kandi mnywani wanje Marion Katumusime nikwendeza umwaka msya murunji ngo ni makeup artist witu buri omwe obunkozire nawe kurwo mwaka nugutandika camera persons bitu nintira kwebwa bisinsi no mpura najiro busasi bwene bisinsi no nikwendeza umwaka msya murunji oyegendesereze otambure nko munyabwenje ahabwa okuhika aha mwaka mujurize Vincent nkakoreka yo mazima and of course lake kasanga ke akiki ninkwendeza umwaka musya murunje tindi kukomaho nintantamura boundaries ezo mbasa kuhika abakozi bitu ba TV West na Radio West uriyo mu kitice reporters bita yo mitweke byokwe mwena we value so much kabentwe nangurahanga abatambusiye je muhike yoje kandi mugume ahubwo n'umutereza makuru na no kuba enshonga nkuro mu ihanga okubasa kureberera ihanga ryitu betu shonga yebyo kwerinda every bavuga bitekwa kuhanga koka tugezeho nko kubabaga mbere paka mabeje myanya ni mpamye bakabanza basanga na polisi yabagambira ko barabitwaze actually na polisi yiye kugira ngo baratereza fireworks mwaza kwa bineho manpower ya polisi barabishendekereze kugira ngo byagenda koko bishemerire kuba nibigende iwe wona hora birebere rebe kangu niwe wabasa okwirinda wabasa kwirinda na ni woro muno bitera jeza horebe safety y'abantu niyo priority kandi kada chikazi batwereza nka there is a reason why police ari kugira ngo ndacikita no zonka ine cyo barabuka hine na wala targeting akamanya ta hotel na mani batera fireworks shahez mwananye narabya he chanje
Buri mwaka no celebrating anore muratutu mwene babi ne beta na fireworks umwashangaga ninkamasasi ningana nibide byakoza kwizuroma tubicenga ngaho ibiye tubirabeho batereka tujeze umwamika sasa yagamba nshonga yo kugira ngo taka tware bitarkwetengesa be mindful omanye ko aza kugenda n'icyo very very important cyo kuramentinga uko horo kugira celebration zo kuzuru kwingana hati nkite ba madam itaba kwa bino bushaho bwitero kashanga wena ino akacha inakarezo cyo kwa ina sumwibi ko mwanya ushanga wa celebration zenyine ibintu yine kubireka hameza ukimuka ukazo celebration zino rebe roro atomwana kashaho yakatwara mazima tuko basa kuchimanya no shanga byagenzere so woyo yekoreho muka jware byanguhi kugira ngo in case of anything you can run iba madam nimanza ko mukondo nyine njya akwendera umwaka tujare sneakers wanje jware sindetse kubasa kwanguhira because anything can happen anytime kandi tabariyo baza omukushaba nkabenya no kugirana na umwoyo je no mwoyo abene we atwebembera kitari yecho noza kushikayo ushanga ngo ahi wanoza kucirra noho wafera noho wafera umwoyo akwateho bucirkara urongwa rwanda gukora umushaho omanye bucirkare kandi obasektorana nakachekani ngo basektorana akatenje nkaka in case obaseka kwasa hansi obase kushitama omyanya tagiye mwene abakuzoma kanisa n'amakerezia nagana baramizo nshabangu ibyo nabyo mutakantwara for granted kandi abakwemera makanisa amaramizaga mutere habarije kwamba checkinga twabantu tutahamu abo kuba babishani bakozesa emidishankeji okutekanisa abantu abakwabisho maramizo then itabakuza bomba grounds hatitwe twine kuba so vigilant emyanya yituru kureta muturu kuza bomba waza kureta nko kuza kacheko ngo joining shahazi 5 shazina no baso utahika hiwa banuza ruhanga bamhozi witu konka ubase hasi je karisha hanki 10 ushitama shayi ugumaho then uri kugana cyangwa wacho cyo kurena nabandi omweke twumara kushabaza shamukaga ushanga bagumayo bargaya kasheshe za shanki 12 bwahwereze abuko of course nko mumaka gitkuban turgamo shanga twarga hari rero bargazi ayo mwirima ukatete nkahekeza zama tujango taza mshanje munana obunde hatakwezeka no wasa kujota nico twantugamba ku planning at planning ngomanyeta umwaka nyenda kumushange kabo maybe bomo mshining handi oha planning jojo twokani nkurga yesha hezi nizo ubundi ezintakabasa kufunaho nkabazigaba kubasa kundumba ningachi n'ibindi bije tugambaho edashikana shatezara bo mushahi 2 program ya system kechere munegendo misho reka tuzomukambuka tuzakonzegara mutakarga Enjoy your festive season with StarTime's Shared Moment. Fun moment with fresh TV shows Akajegere and Pink Room on Makula Chika Plus, the best-selling China Uganda, Best Friends and Omunam Fusi on Makula TV, 10 dedicated kids channels. Passionate moment with our very own Uganda Cranes in African football tournament in Morocco this December. Alan Okello! Subscribe for 1 month and get an upgrade to the next bouquet. If you subscribe for 3 months, you automatically enjoy 5% discount and 3 months upgrade to the next bouquet. Antenna decoder plus 1 month of premium bouquet at 34,000 shillings. Get yourself a StarTimes satellite decoder plus 1 month of premium bouquet at 40,000 shillings. The best Christmas offer only on StarTimes. Merry Christmas moment from StarTimes. Kandi niba bamanyisa kuba bakolire ekyokunywa ekindi ekiri kwetwa Katochi Kombucha.
oruhire n'uruzinangende rw'okutunga sitika za moto third party okubamba n'okubambura orupapuro bwa buri mwaka yakira ebiro byo bya nyensya kankwanjure enkoransya eya digital moto third party stickers nebutura obwecyo bw'ekiruka cyawe n'obwerinzi eyangu okoresa kandi eri kucisha by'obuhangwa shashura digital sticker ahabwa moto third party okurabira hari momo Airtel Money Payway Centenary Bank na Diamond Trust Bank rero otware namba ya reference ari agent urukwikirizobwa kandi oine license nuko tunje digital sticker eya moto third party from digital na moto third party digital sticker obutumwa obu nubukicibwaho aba Uganda Insurance Association. twagaruka tubanywana bito program kiri ya sisimu kandi cyo butungi charity nyine Jemima ayibare ntutambura niyo mpaka shaisha tu bita itwargan hare na nitwahikana ho tabi tiro tugenderera okuza omwaka musya 2026 so byo mara mnayitebe kanisa buriyo mariyo mushara buriyo mariyo mukugira ngo at least abase kutiya mukaje ahicheye bitu inahitiriyo ntutera toki inahitiriyo nturebe byinaho biri Doktor kubasa kwikayo turi abahurira abo kwamba jango bacweze njuna nagawotire nenshonga nkuru erwa ndi hari abo kwatino nishara kuteka tekeho wota abantu so keteka teka twantu bugamba aha muteka teka ntushikirizo mu rumo kugira ngo turi ya TV and when actually ebine bintu biri kubaho in real life ebitubireho ebira batahi bitu kandi bitumanga n'ibiceba ejine season yo muntu mubi Kenya nango twate kurga hari ejine season ernizo Eryo muntu mubi erya yehimbisizaho akamanya ngunaza kwasa emitego ni minji namangu yaremwe ebiri ogwakasha tukubasa kumurema namangu yaremwe Jemima ayatahashahina hona charito watahasha mwenda takuza kumbura nahabwe echo tukabintu nangu tube so keen aha bintu turuza gukora izoberi tucendeza hamwe shungo gwa stane ninga no gumarraho kimwe cy'abantu cyabasika aha gokuba nikitandikana na nitwe so police takatire mmana gayo police takateka tekireho akwana bona abantu nkito bine families nabo mbine kubanza ubundi baje mbweni tubanze twayeteka tekaho tubase koro byo mu rumo gwabo mbajang police no jiyamba nayo ekuyamba nahabwe cyo wotatire mutwani yetekuza kiko mwanya burumwanya gona ngo kujema yanakigamba kandi urukubasa kubiwe uriyo kandi byo kwerinda biri kukwata ngwena nakugambire ngo season ne yabashuma kandi nanakigambire kugira ngo umushuma kutakwiba twuja mutakumanya just takezire kutahira konka okutamwo twane twawe nenshonga nkuru nawo kwaraze kushika yashanga ngo rwigirwa rugumere bwina gufura nkibiri ubundi kuyakuza guhendera kuzicwa ubundi hagiro wabana aretwayo mbene hagire cyahonoka so ejo nenshonga yitwemerire mu munonga okugira ngo tubase kutamu amani gitunka abantu itabo kwenda kwatera umwaka mu town ejo eshaheje kurutwahikira hanguto tureke kureba zakashaha inazeciro uri muno vuga speed n'urwo bakabare yo batsoro no indo ijembara obakampara obamasaka obakaheyona so na nation tucanguto reka tujuzo tu planning eje njendo zitu kore no moti nyendo umwaka gunkwatera mu town tambara kare bucuru kweza checking echiruka chawe chiri mu mbera chi o planning kare tureke ubundi kuvudisa speed ya mani kugabireho mu Christmas eje family y'abantu mushanju abawerekerire umu accident twenda abantu mu kigarike kibehe cintecho tukaba kibimunga nkareba kubazika recently gakagari y'amakuru mabe munonga mbone nabeshengereza itabo kuvuga tugezo planning agenda zitu biruka bitu bebera mu garage abuko birori umucyaro dokumanye cyurugire guto zitu numuzimanya kitoro mu garage bakoreho bagistere
utekereze utambureje kakari umutawuni usetoringe ni wonko umuntu hado planning ngo tutaha utatana komuka ekiro nyenda kuza kushemerera roku then tubase kwakira umwaka tugababwire kandi tune amagara marunje umwaka gutini guhendera umurunzi no mubi umuringo gona betini kumanyisa nkoraze kuza omyanya eyo kushabiramu basa kugenda nana ko kurya abo kuba abamwe mikanye mwinjari bitarayo ubona kucumanya ngo uwa ya hato gahoro yugusi kuzaze guterera jamu kaga gwicuru embere neza kwirukam that is one icya kabiri ijane cyo kwefubuka abo kanota kumanya imbere yo bwiro kwera tambure utakakaye maboko kwihaye magara manutse kanuka yubire ngamenye nango ijana na ibyo kwefubuka in the case imbere yo bwira yahinduka obo ino kwa kubasa okwehumba ya then utakateka ngwihwaka umucayi ngabana abantu tubari batambara utakateka ngo bwahika mbaro mu tawuni utakagira ngo ebyiruka for example performinga nkantunga you know so muri ko celebrating uri hacaro cyanyu muri mose pira gatyo guto muri mwezo zamisho mwanywa kare bwe namusizire muri hagati yenguto ya no mustagaring so ngamenye nako kimanye ngwito bavugi turiyo ntwija turiyo ntuzo mu ngendo zitari zimwe na zimwe so kora atagarare munoga hagati yo ruguto wa motoka naza kuyabura kandi amagara kugatka gayorwa icyo twati gagageze ebyanantomera nashashura mazimano baba kutomera ugurota twine nabakushashura sente to kuzagara kuzenjoyinga if anything noza kushanga ngo wazitomirwa mpaka zibireho amperu hedero feel ngamenye nango ahimara celebrating hona mube mindful ngo harihe gutambara ibintu bitambara harihe byiruke ibintu bitambara utakateka byo mahari hariyo na celebrating ngira ico mukikwate kandi mukikwatire kimwe hadashika makumyana izari gumshayiti ya kabiri tiro tureba ahabyo kwerinda abo mwaka ukutiro tutahamu ogwe 2022 abranamkaga umwaka gwa 2026 nuguza kwagura significant munonga no itwiniro bururu wabakuru bihanga hamwe nabebembezi bitunzuma aburo myaka 5 ntubon tutera akaruru oko kubanzo ku ebiro 15 bantu mitwa baza kwakira umwaka reka at least for once conversation of the politics itakaza kumbara no shanga echa sparkinga abantu kurana yaba politics mana katadama karuru manya twabasinjire manyebi at least for today reka tugezeho ni umuntu rebe away from politics yo hawe yerecherire gukora chi umwaka musya ogu kunanaga politics ko kwakigambaho hine picture yanjye mutwe nareba akantu ko kire ako abetse imbere barakwenda koresa ukwita isinga bateri bakarura beta bagurira amarwa naje kweshesha umananga atire ngo kwa bagurira munywe ntuzaganya then how can we avoid talking about such a person or what gurire cyo okay ntuzaganywa amarwa baraga ntuzaganywa but ni manisa kushanga kandi hati cy'abantu cyabatunganisa and hari abantu abo kutungana bakabita muna feelings mutierga kungura amarwaga mwaka no mugamba ho cha batatwara kutere chupa ukajwerana ko mu bongo kwa karuru bweno zano kareba no kubara katere ko maryago exactly so natwaganywa maragitu na nabebembezi bitabitukunda bitwenda kutera ubururu at least tugezeho tumanye ngo politics 2015 mu byabi kuturabe twatira karuru karesha bamunonga kugira ngo 2015 hikeyo no mugo kukunda munonga umuterere akaruru bituntuenda at least tugere ubururu bwo businje wamana kame bita kwagera mu muntu wawe there is a reason abachata kumuhajira ni warahabwa cyo takwajiroriya no hajirogo ndirate nkito abanyamakuru turimo tugere no mukireka gumire kugira munonga barayino bagenda mu fielding
ntumanya violence eri kuba eri mu karuru tukare violence yabereye mu primaries kuchira mongeza NRM hato UJK noza kushanga kentebere ho ba candidates nkabana ninga batano ezo ni campi tano and stoka ma ibi yakubasa kubayo ntubendeze umwaka murunji kandi mukama bebe mbere mwaba muri yo mu field muri covering exactly aba Stanbic Bank bagira ngo otakariyo kamara ho wishemwe n'ekintu kibimunonga kutaho mwakora umwere oryaho yomere ko boksa bagira ngo basa okubika n'aba Stanbic Bank akasenta ako akora umunoza kuryaho mazima sigaho kapata kahango okabike n'aba Stanbic Bank kora akabike kumara nko kwezo ko kubanza kona kwantu zo mu kwa kabiri hatizayo bashabero no yongeserereze ogero shashure fees you know zayo oshabero no yongeserereze ogura kabanja kariyo mu resolutions zawe ezo rukwenda gukora ningashi okutaho umutuma 2026 so don't celebrating and tugira tokasha as if there is no tomorrow tomorrow is there, it must be there. No ndota rukwenda wabo kinama amagara okino mwisi you must meet that tomorrow. So wajirebe rota bika kasente n'aba Stanbic Bank bari nkahi deba ryaho mu center yawo deba mbabaho mu rurembo rwawo rwo rukurihiye bine branches zo mwihanga ryona wara waburabuze ubotabasa kwetegereza uzo wa stage ya boda aho mbamanya almost everywhere bakugira ngo rema mpaho tahamu base kwigura account yawe na n'aba Stanbic Bank kandi base okoroberwe mbera eyo mwako gwe 2026 wabo tine Stanbic Bank uza kubotine munywani wawe arakwere okwiho mwaka je okwiyo mchotine akakutuma mchotine je mima wabano chimanya ngo the so called our friends nubo bari biriho abashuma bakije bakatwiba nanda kuchimanya jeje so mbone no turabe tukahura go muntu atire kibina bamuhire miliyoni 5 akikomuka nubwo batahaye nubwo bamwiba nubwo bazitwara babachimanyira no hako bagambere banyane bitu they brought against us we brought against them steka techeho nywano wawo gwenye no mchumintirizo murebe umwe muntu mubwesigarize mwe bugambire tubyesigarize abantu batakumanya tabakabishisha so tugezeho tubyesigarize and of course ndacheka ninde bazagenda bitu bantu mwenda kuba wishinga umwaka musyantu shaba mwena mubuhikeho muri abawurire mwina magara marunji mukama yatubasa abo witshema imbendezo mwaka musya murunji nyo mwaba mu ruhonanye nimba ndiho abo kwebiro bikuru kubukushika marana gasyanura pa umcharo so nantabashangire yo baso butantamburaje LC wanana abanywani bitu abakunda program ya sisimuka mu rubinji ntubasima bajari ya rwashamire bamutawe Ambrose Cherez Chentunguka mu rubare ntubari abantu bantunga mu rubare kabare nanahande hona mwena mutawe muri binzi bantu mwe mukantu basima munonga mwe bare kutukunda umwaka gona tumukarugaga program ya sisimuka kandi of course ntubendeze birunji byonka umwaka umusyo gutura ntuza okwakira bantu mwe tukabentwenda tugumizemo konkeshaha za tukwata katuzomuka humuro tuza kubantu gakana muzayibisisi no arikushemeza kusesha isha tuzenyine tukendera program eji bitoka TV West tuchine binji otakafera address ya mkuru wihanga mbekwatirine anega munagamba ho tukendera umwaka tukwakira musya ntakariga TV West akashanshara cheka muzayibisisi no nakakuchibwaho Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment.